toh. Soalat ikon menkeruk mo toh. Banyak kau ya. Toh bila menkeruk, oh ikon bila keruk mo apa? Ikon bila keruk. Rak. Tak, tam nilai. Ini rak sidrom mo apa itu? Rak sidrom mo. So, penel agabok mo. Rak sidrom perbuklit. Rak sidrom penel agabok kanusut ka. So, penel agabok kanusut na kabenta, kakenang, kabalikon, kadida, kapuluru. So, ano ko ngani? Ano ko? Kemudian ini dibagi kali di screen kelabat ini. Ini nomor belajar ini tak. Coba wan sini tak. Dah bersai, dah clear ni kau aban saya kemat paita. Coba di wan point ni wan trip ni video. Ba iswan ship nak benda kalau video. Coba pisang sana ke Chinang, sana ke distrik. Tak sebab sana muklat ke. Muklat. Iba isa sa sanmer muklat kahap apa is kasih. Coba pikir kena terliba. Ya. Iba ikut mulai teli. Coba hakmat upaita hak besai ke bekadar. Yesi hangin itu ar bentama. Insyim da kabuluru lani da kapisa sipolak karai kadai hati. Insyim da kapisa. Iba insyim da kapisa sipolak. Kena kabenta kadai kesem pisa kadai sipolak baksim. Tapi ko abanyau seliknyau sapai dan kabunal kan hilate bendel bek kan sanpau. Kadai bahap kajempi ba punyau bendel la de ko abanyau na nur kom rung nyala na benda jempi. De lada puyo kabaduna puyo kabajat kabapai rupila banong ngingin ada kawai dalami nangingin namla sumo. De sai ba den bok hi te ikon kabai ba isun kabok kanasip. Tak leh. Bapa tak. Kami sedang mo ya kakeran kabar kadai ka seluruh